Titian lunas tenaga Sinoman petang diri nggih lanang. Wanasari tengah lanang petang diri ngambil sol-solan iki. Titian lunas sering Sinoman ngelantur niko sampun margi lis sorowan lis plus pas margian staler nggih. Lis plus pas. Kali pisan pras sorohan pemal pas niko sami ring sawengkon sane jege pacang kaplah pas ring kayang deso sami ring plinge ring wangunan nggih niku rauh ring sekolah niku pemargi pemelas pasan niku. Sane makdo sol-solan aturan demun ring ajeng redu prande duaning jagi pacang kapujain bengido. Tegan-teganan wali siki bakdo nggih. Tegan-teganan. Seksi perlengkapan di ring dijot dengan teganan iki. Titian lunas seksi perlengkapan perkara nggih dengan teganan iki ring dijot magana. Mandu aturan ring ajang ratu prando jagi pacang kepujain nggih. Niki maju demun Mbah nggih. Mandu menten genah niki maju menten demun. Nanging sampunan margi nggih. Maju kematan berbaris kematan demun. Terus maju demun nggih. Niki tekan-tekanan niki tenaga lanang mulai siki niki bakdo. Inggih. Sampun winten genah niku ring Sangartawan. Yen sampun kosong durus margian niku nggih pedudusan niku. Sampunan nyalip nggih titian lunas sering semeton sane munut sane mato baktian iku sampunan salib nggih pendados nyalip nuang do medudonan iku elingan ring dijo semeton margi rauh riko taler pemargi. Beriki dumun berbaris iki ring ajeng. Atur kuning titian ajang ring semeton tim kebersihan. Titian lunas makta meja bundar malisiki ke Jawa Tengah. Meja bundar malisiki ring bakta ke Jawa Tengah ambil ring sisi kangin. Suksemo. Kaleran demun kide nggih. Kaleran pandan kosak riki. Duniang titiang lunas niki madu dudonan siki riki. Tinggian pedudusan agung niki margi. Dengan tepuk tangan yang meriah niki dari mahasiswa Universitas Hindu Dharma Indonesia. Gak dari titian lunas dudonan niki siki. Barisan niki nggih dudonan. Selanturnya nih Titian lunas sering penari baris gede Mangde Sayaga. Malepisan ring penari baris gede Mangde Sayaga.
Risampung pendudusan Omargi rahoring pras Pancawaro durus makin titian unas tenaga lanang pemunut inggian punika Panco mau bayo Asto mau bayo Sekasun Garudo Agung Garudo Alit Pegenian Agung Kekelentengan niko mada wenten munut raris diungkur niko alat tenun. Cek. Niki aturin lanang-lanang maju dimun sarang petang diri nggih. Karena margi. Hilang ke margi dimun. Tu Haji Pira niki embos sanecen sepatutnya diambil kena kepunut. Tu Haji Siki titian unas cek bos dudonana istri-istri duwene. Sanecen dumunan ungkuran niko mengaring kendana ring sangat awan sekali saking pengentar. Nggih, durus ring arep Tu Haji. Tu Haji komang talar, Tu Haji Rama sareng bos istri-istri nggih. Interan mandan nggih nikahin mandan istri-istri manda patut pemargi punika. Riantokan ki akeh. Nggih, mapah Tu Haji nggih. Manda Serang je bos Tu Haji. Ratu Niang gek dari Tuniang Jio dados niko nggih. Dudonan je bos niko nggih. Barisan utawi dudonan minukadi pengayap-ngayap niki. Risampun pendudusan memargi niko walak jagorasi dur mengalu agung ngelantur aris paraya sito bumi ring ungkur niko dirgoyo bumi ngelantur aris paraya sito agung daris pras Pancawaro daris Panco Mahobayo Asto Mahobayo Sekasun Garudo Agung Garudo Alit niko memargi Pegenian Agung Kekelentengan wau daris alat-alat tenun sapunika. Usan alat tenun wau dari tegan-teganan. Tenaga lanang malih petang diri Wanasari Tengah malih. Kirangan malih petang diri. Sinoman Wanasari Tengah malih petang diri. Dan untangi. Okay. Wanasari Tengah petang diri. Talar siaga talar semeton lanang Wanasari Belodan manda siaga talar. Riko lanang-lanang nggih, ring arep ke depan. Dangin nah. Lanang-lanang Wanasari Tengah Wanasari Belodan manda siaga ring Jabo Sisi utawi dengan ranjing ke Jabo Tengah manda siaga melibos di tatkala ke entar utawi kenekain ranjing manda digelis manda siaga limang diri ring Jabo Tengah. Lanang-lanang Wanasari Tengah limang diri Wanasari Belodan limang diri siaga ring Jabo Tengah melinggih ring Jabo Tengah.
Cek. Seksi penangkapan upakara istri Titian Unas petang diri mriki ke jeroan. Sisi kaler penangkapan upakara istri petang diri. Nana Sampura pengelisir Griya Titiang Serang Sami salah dani Jermangku Tri Kayangan diantukan jaging Mariam pedudusan iki manda nenta nungkulung-kulena Titiang Nunas makin mangda megisir makin mangda becik pemargian pedudusan nika dani Jermangku Tri Kayangan ring Jawa Tengah Majang Kaangin pengelisir Griya ring Balai Pesandakan Majang Kaler mangda becik manda nenta nungkulung-kulen pengelisir sarang pemangku duwene Nunas Sampura nggih. Pengelisir Griya melinggih ring Balai Pesandakan Majang Kaler sekadi rahina tahun iki. Dan Jermangku Tri Kayangan Majang Kangin ring Jawa Tengah. Perlengkapan upakara lanang istri siaga inggian genah. Ring Jawa Tengah, Jawa Rabu Tengah dicek Pak Yuda. Atur Titiang Nunas tenaga lanang Sinoman ngeranjing kejeruan malih limang diri nggih. Tenaga lanang Sinoman Titiang Nunas madung ngeranjing kejeruan limang diri. Nggih, durus mendangi. Mendangi. Nggih. Panasari Tengah mendangi kejeruan lanjut. Sinaman lanang Wanasari Baler Lodan dereng rauh niki malih limang diri Titiang Nunas siaga ring Jawa Tengah. Perlengkapan istri siapin bos kursi nggih. Waji lisik. Kursi. Joko. Banget, Kak. Joko. Elingan sampunan nyalip nggih. Ayah-ayah niko sampunan nyalip ring sampun puput sami dikiring jeroan rauh ring caru, rauh ring plinggih, rauh ring pengentek, penyegjak dan sil, rauh ring piasan horis medal niko nggih. Ring Jawa Tengah Majang Kangin niko ilen ring Candi Bentar dumun nggih. Usan ring Candi Bentar elingan tuaji sane polih ring Jawa Tengah. Dudonan jebos risampun Candi Bentar wau laris pailian niko ring Sangaragung Pangusaban. Rauhan ring lantaran riko. Cek 1 1 2 3 1. Nggih. Ring Jawa Tengah niko sabenten Sangaragung ring sisi Kajo Kangin Sangar Tawang niko durus raris mewali ring Jak Balai Agung duwene diki wenten Bakti Wangi Musaban anak gebak penyejak tapi dangsil nggih durus. Tuaji jana sampun polih linggih pengelisir Griya talar dan Jermangku sampun. Sampun polih linggih, sampun linggih. Sampun siap tu Haji. Yen yang sampun durus makin dua neng sampun sibuh popok pedudusan sampun margi durus pekelengan ilian rahino kade makin Durus standby ring Jawa Tengah. muningayang minokadi pemelapasan pengentek pengingkup lan piodalan rauh ring caru panca sana niko kamaten dumun Lanang-lanang inggih durusan pengelisir Griya talar dan Jermangku.
Sana pula amongan wau nika standby ring Jabo Tengah. Melinggih ring Jabo Tengah standby. Siaga. Didian Unas Majang Semeton kebersihan Mangde Maktelap kalih ke Jabo Tengah ke Malih pisan Semeton kebersihan Mangde Maktelap ke kalih ring Jabo Tengah. Didian Unas sering sanai mopilen. Napi jak punduk niko sampun wenten sanai ngenter niko nggih. Sampun wenten ring Toji Mita wenten. Toji Komang Gerkawan wenten niko. Toji Siki wenten. Niko takenin nggih. Dijo pantun kecak niki ring jeroan nenten mopilen semua niko nggih. Sinoman Priukti, Sinoman sane poleh ring sekolah 6 diri, Isri. Priukti, Isri 6 diri, durus ngeranjing ke jeroan. Jaging lungsur wangsu pada. Bakta ke sekolah, 6 diri, Isri. Atur tiang duaning Pedudusan Agung Kaler Pengayap sampun margi durus mangkin margian pengetasan jiwa Pedudusan Agung. Pengetasan jiwa petelasan wau raris penawaratna. Nggih. Ratu Haji Komang Griyo Jambe. Durus Ratu Haji Komang Griyo Kawan. Durus niki ring ajang suling nggih. Ring ajang ide Ratu Belanda ngemargian tirta-tirta. Niki sampun. Isri Sinaman Priukti 6 diri digelis rauh kejeruan. Isri Sinaman Priukti banyak Priukti sana Sinaman ring sekolah 6 diri 6 orang Isri. Haji munggah kocap niko nggih sana makdo wasuan niko nggih. Munggah kocap niko ring Sangar Tawang. Niko penawaran no pengerasan jiwa munggah niko Sangar Tawang. Durus munggah niko. Oh dari sedun wau ring lantaran niko. Ngelantur tidak matur Sinaman Priukti Isri tidak nunas standby tigang diri nggih. Serati utawi prajuru tigang diri melibos standby Riki ring jeroan. Mangda gelis melibos pintar pemargi napi ke sekolah. Melibos standby tigang diri nggih ring jeroan. Atensi semedam calang lalu lintas serati lalu lalang ke sekolah. Atensi lalu lintas semedam calang istri-istri lalu lalang ke sekolah. Semua. Semedam calang rawan siaga posisi siaga ring ajang sekolah ajang kayangan lalu lintas lalu lalang istri duwene mangku terkayangan metangi nedunan wasuan pungput duwene nggih duaning penawaratno sampun margi niki. Minap makeh nika tirta pemuput titian unas semano nyarengin pemangku sareng sami nggih. Ya mahasiswa Universitas Hindu Dharma Indonesia.
Denpasar. Selanturnya nih yagi kelanturan untuk tari topeng. Majang ring penari topeng mangde sayaga. Talar ring penabuh mangde sayaga. Suksema. Malih ampura niki ring dene jero mangku durus trikayangan taler mangku tapakan minap tekirang niki titiang nunas memangku panti sapunika marajan lan panti. Mewali di tiang matur yang dana jarang mangku sane boleh hamongan makdo mendekati wasuan pemuput pekidah sami niko munggah ring sangar tawange sane trikayangan enten wadah dalam mantan niko munggah nyarengin mendekati wasuan pemuput sami nge. Titiang nunas sering perlengkapan upakara makde sesirat meriki kejeruan nggih. Dua ning kirang niki sesirat. Titiang nunas digelis bakte kejeruan sesirat niku. Titiang nunas sering taler ring perlengkapan bago perkara dupo telas niki nggih. Cingak-cingain malih nggih sane cendereng medaging dupo nggih sane telas dupa niki. Sampun puput niki, yen sampun puput genah niki ring jabo sisi nggih. Wenten meja niki ring jabo sisi tu aji. Kondisikan niki jebos. Nggih. Ayaba-ayaba niki. Sol-solan genahan malih nggih, sol-solan genahan malih. Aduh di tiang majang ring istri-istri sarang sami sana miar sayang sekar mas di rambut duwene ical utawi ulung niki wenten ring posko induk durus sambil kecuali kekayangan dalam malih pisan titiang mopi tegas ring dene jero mangku sane kemagian tirta pagida sami nika munggah ring sangar tawang nggih. Kecuali nika trikayangan wantah dalam manten munggah. Dalam lantur aris kairing antuk tirta pemuput pekidah sami nggih. Ring puncak kedaton ring besakeh ring dijajak nur tirta pemuput nika munggah ring sangar tawang. Sampun aris kinten wau aris tedun ring lantaran sangat tawang inggian punika wenten lantaran kambing. Wau aris sumargi ring sisi kelot ring sangaragung paselang. Sapunika pumargi puputan dumun riki ring jeroan wau aris medal ring jabo tengah rauh ring jabo sisi rauh ring sekolahan nika pumargi indik wasuan pemuput.
ini Garuda, Asto Mabayo, Panco Mabayo niku sane mepundut niku genan malih ring meja niku nggih. Ring genah sane rin. Niku malih genah niku pengayam-gayam. Ratu Niang Jio tetebus mados sia gayang. Sampun. Cek. Majang ring semacam calang niki wasuan jagi ngelantur ke sekolah mangda atensi mali bos dalar semacam sinaman priukti ring sekolah dereng puput niki pelen niki sinarangan pelen ring kayang desa dalar ring kayang ring sekolah mangda kuningin sarang sami suksema. Sane ring peselang munggah mangkunge. Munggah modo kene niku bakti perkara sane wonten ring peselang. Nakta wonten Ratu Kapini niku dados atur nido nyiratan. Sematan anggo Gria sarang kalih utangi. Gria utangi. Ampuro coba lali niki lambat berita. Anggo Gria lanang tidak unas ngerawin niki. Ring sisi kalian. Lanang niki Ampura niki mangkunge ring nyiratan dito dugi kemanten dumun rao ring niku ring panggungan nggih. Rao ring panggungan ring pengusapan nenten niku mali jebos niki pemelapas rao ring sekolah kemanten dumun nggih. Ring pedanan taler mali jebos itu pumput margi kinten nggih. Mak pendudusan manten mereka margi kinten. Duaning sane kapuputan mangkin ingian punika pemelapas pengentek pengingkup lan piodalan niku kemanten sane puputan mangkin. Duaning ring sekolah wonten melaspas rika taler wonten pecaruan rauhan niki tirta ring sekolah sapunika. Yening penemu Ratno lanturan niku rauhan nggih. Tirta pemuput ngamanten nenten nggih. Tirta pemuput niku wantah muputan minokadi pemelapasan, muputan minokadi pengentek, muputan minokadi pengingkup lan piodalan. Niku kemanten rauh ring caru.
Kalau ratur di tiang majang reng datunian, ingin tirto penyegjak gebah sami lan dansil nika mali jebos urusan pengayap bahwa rades margian nika. Istri-istri sana puput ampun amongan ring Jawa Tengah demun nge. Jawa Tengah demun. Standby Jawa Tengah. Jawa Tengah demun. Pang gelisan dek margi kene waksuan. Durus Jawa Tengah demun. Istri-istri Jawa Tengah demun standby nge. Sampunan kenden bubar. Standby siaga ring Jawa Tengah. Ring Jawa Tengah sampunan ke Jawa sisi nge. Mali bosnya wenten yang penika malih mandor gelisan. Cik. Balik pisah di tiang mapitegas ring jero mangku sanai makdo wasuan pemuput ring sampun puput ring jeroan lantur aris Maria ring Jawa Tengah ring pemelah pas kemanten nggih. Ring pemelah pas kemanten kalau ring pelawatan wonten bakti bunga gitu nggih. Ring Sangaragung lan ring pengusaban nenten memargi pemuput. Kalau ring pedanan nenten memargi. Rao ring pemelah pas ring dijoyo sanai wonten mas pas gitu. Ring Candi Bentar Jabo Sisi taler rauh ring sekolah niko makin pemelas pasan margi. Ati Dek Deni koordinator Walen tolong merapat di pos kejeruan Tuaji Jana.
kalih sampun ayas. Mijel sira sang nara wadiwe. Doji jana sampun pemelah pas wasan pemukut umargi ring sekolah sampun nggih. Pengaksamani ulun Ripaduka Betara yang mami. Sembah pangobaku semua kena lama kanilatan kekening sod upodera. Kanang linging dadu carita negepin kunang yadnya ke kampung bebayawan bodoh. Tetangi des nuneng rudni Girastu dat astu sido nemu kertera harja sana bersama. Wasuan pemuput sampun rawuh ring sekolah. Doneng jadi pacang ayap bakti upakaro niki. Sampun. Ini sampun durus dan jero mangku ngambil ligih makin. Taler penglisir griya. Taler di tiang lunas majeng ring sanepole hamongan. Jadi pacang ayap bakti upakaro ring Sanggar Tawang. Durus ambil teterag, tabuhan, royo anyar. Ram Cik. Inggih majang ring Ratu Bedana Siwa Buddha, taler Ratu Cokordo, taler penglisir griya dan acara mangku doneng sampun saya ke jadi pacang ngayap bakti perkara ring Sanggar Tawang. Inggih durusan Ratu Bedana. Durus ayap ring Sanggar Tawang.
sabuk gering sing penyalo Geres olon dion pada Mangku pusah niki jane jero desa. Rembet ring apit surang ring margi. Balik kukul sampun. Nggih, durus mangkin ring lantaran Sanggar Tawang, ring sor niko durus Sayaban niko. Bromurup rengganing makuda ratna Sik. Ngelantur raris Sayaban nike ring Madianing Sanggar Tawang nike wenten bebangkit jangkep. Inggih durus Sayaban. Ramuh dumuran sarot Inggih, lanturan mangkin pengayap ring pegenian lan gelar sangga nike, ring sor Sanggar Tawang durus. Cakur gelar sangga nike. Tuanarto dan kamu pidonio dan yaso Yoso Isong soyon Inggih, mangkin tidak lunas terterang niki ring ajeng panggungan. Ring ajeng pengayangan hidup taruh makin. Berki. Nggih, durusan mangkin Ayaban ring pengayangan hidup taruh ngelantur raris Ayaban ring pelinggih sami. Inggih durus. Malih majang kangin, malih majang kaler. Nggih. Ayaban niku. Dewa tuaku sing jagat amat sing amat liang litok dewek buko jani bengong ngon itu nyendiang adonan keraman titiang hari dat kalau nangun yadnya nih ke bawas luweh king mau tamu wih dewa ratu alit mekejang nyiknang bakti antuk ngaturang ayah rejang yawanong ngias PKK
Nyiknang masih waktu ini antuk rejang napi wasana bu. Mangkin ikanas sinoman ando saya ke ring sejeruning pemelas pas sane wenten ring Jawa Tengah rau ring Jawa Sisi napi je sane kepelas pas rau ring sekolah terus sane jerawan aya mangkin ring pelinggih sami pemelas pas sami para seko santi ngaturang ayah ring pesantian wenten kramo kena nang ban ngede gangsau di sekanggong ngaturang ayah patuh asah bakti itu. Tuh nak mayatnya satwiko adane. Bo meciri labdo karyo kramo deki makaryo. Sampun mecikno. Uleng di ngaturang ayah pada mekedek bekenyung. Tuh pinako cikno labdo karyo. Cah. Dewa ratu aku. Jangkep sayu waktu di sejeroning panco satwiko yadnyo sani ke bawah sering sastra. Jen panco satwiko yadnyo lelimo keketek ne termenyowen dan tios. Ikso sakti deso kalau tatuo. Napi tegas ikso eriki. Ikso metegas mangkin ngayap bebangkit Taman Pulau Gembal sane wenten ring panggungan ingian punika bebangkit pemelas pas pengentek pengingkup lan piodalan niku ring panggungan aya bandurus merapot maro itu keketekan sakti bekal mungkin lah modalan untuk mekaryau do kanti lebih do hilang ikhlas tadi ini nah. Ngelah dewek nyamo buka yoi kartalo dewa ratu. Dijo kaden lakono. Sing den jo pamuluin dia kata orang ayah. Tut. Ketut kartalo ya itu. Ge berasa iwan ya ini. Pangsing lak belinya itu. Yen muntin deh. Yen moneteh keramo di itu. Wih. Berasa dewek yang beli. Nah, apa gitu deh. Dinyak sabun itu. mangkin majang kaler ngayap gebah penyegjag ingian punika Darmo penyegjag Pulau Kerti lan Bagio niko ayapan durus Oh, cek patut deh saya jalanin ento among pedang lemah geneng jitet men kengken sesananan abang petut yen subuh irago ngelahane madan patut bener ngelahane madan bener hijau bani ngabau nah ini jani saya kena patut kelawan benah cini nya adongken keramone lan bangsen didiang sing lah patut kagak jadi patut si konden karwan patuh benah gen keramone dengan tonen cai do didiang ngawo patut sing dadi patut benah pelih ketentuan hukum yang menentukan hukum ke walau melah kelawan jeli itu di sastra wajib ngalain tuh guna anak ngulik sastra pang benah penikian cibon milahan di benah pelih lantaran malih pengayap ingin punika ngayap dansil sene wenten ring Sangar Tawang taler dansil sene wenten ring ajang panggungan durus majang kangin driko Ay ngagam jidat
cek matakan dan pesan gitu. Nah. Cemula lemuh. Nah. Selanjutnya nih ngayap tebasan guru piduko lan tebasan sami. Ingat durus hayaban niko tebasan sami lan tebasan guru piduko. Nah, Tepuk tangan numun penabuh dua. wah, Dewa Ratu. Luar biasa. Dewa Ratu bengong saja beli dan. Aneh ranang beli bengong. Aneh ngeranang beli bengong tuh. Dewa Ratu kene semetone nyiknang bakti tuh. Sinah karyo ini jak sing kuangan apa? Luwih mau tamu kayak Benah gitu. mengejaran beli. Dewa Ratu sing jengit tangan. Lemah pedang tetap ngatur ngaya. Pemekas sejani nak yadnya muda dan beli. Dewa Ratu ni madan mari sudo pemelas pas tetanggunan anyar bang dawang gai. Pemelas pas tetangunan anyar. Pekentak lingeh. Pengetok linggih. Dewa Ratu tuh. Sangar tawang tuh. Kengken dong. Topi nako cikno ayu utamo karyo bang dawang gai. Oh iya misi sanggar tawang. Bener. Maciri arnya. Makin ngayap aturan pemedak sami. Saking triko taler raya bang ya. Gitu terus. Ini enek cukup. Ane mungah peras tak sino cukup. Niatnya itu tidak perlu memandang uang. Yang perlu tuh kalau las cari uang wancai dasar tuh. Cara menyebusan melah kelawan yang le. Bener. Sikut awak pedidi yang ada kata. Dewek anggo mapan bener pelih ketus sing idang sing kerambang pendidian. Tuh ngeranang nak parom. Tuh nak ngeranang sangkop malu. Kene bener, kene pelih pangajak liu ning anggo. Angon sikut beli mau pasti yang sing nandang. Artinya sing jo pasti sana. Bener ciri kondan karwan bener menurut beli gitu. Tuh ning ngeranang ado paum ado paigu. Makin ngayap caru pancasana. Ini durusan Niko ringsor durus saya bang Niko. Pangajak onyo ngadanin. Pangajak onyo ngadanin benak tetanen. Benak ajak liu kelawan luwung di diane. Kondan karwan. Gitu. Mekan ini pemekas karyo ini teh. Benar beli. Man beli tugas kelawan cai. Rau ring sekolah ayaban Niko caru wenten baca satu Niko ring sekolah. Uling di pecalang sekan gong nikian sinoman nikian serati cai ni man ngurusan. Pocang manduro sendak. Cai bagian itu yang jawab panitia. Nyen beli bagian seni beli. Nih Di jogong di jawayang di jaw topeng beli lah urus nih. Encang. Cai balik bagian di perantan mau masak-masak. Berarti cang bagian cece ada tuh. Cici itu? Cak cicik. Nah, seksi perlengkapan cai. Perlengkapan. Aduh lantas, titah ido tuh. Kengken beli. Bang Koros ido rago menak. Dani jero dukuh. Oh. Kepesamaan Mapan kan. Dani sani sungkap nekan keramo ngetak kari sejeron ning yadnya upo karo. Nggih, puput lanturan makin ring segan nagung nggih. Pangado teh Pesegah. ngisi gawe. Pesegah sami durus tabuhin. Suning nawang. Pang sekan tawang. Pas bedoh. Nah, yang kita mungkin pemargi beli ya. Lalalalan keriang tangkilen itu. Dan dukuh. Ada bang beli. Poro kan memargi. Nah. Sekan gambalan nung uyuk bong kan boleh tunas pedang gitu. Di pesaman gitu. Oh cekulit keselamat. Dewa Ratu asli. Nggih, margian makin Niko. Tirto caru seni wentar senggah cucuk sami rau ring sekolah bekerja Mas margian. Taler Tirto penyegjag. Taler Tirto dansil margian Niko. Trito Karano sana kegamal oleh gitu. Trito karena itu. Tetelu ane ngeranang kebahagiaan dot. 3 yang menyebabkan kebahagiaan. Penyebab kebahagiaan. Pertama, Hubungan neraga. Titian Unas ring Ratunia. nomor 2. Madane ngaturan Hubungan neraga. payak sikiangnya pengikatan Buddha nggih.
hubungan Pengupatan raga Budo kan alam taler semesta. Perlino Budo. Au raris dari geromangku ngulapin caru serasi nika. harmonis widok ini deh. Cara Ngulapin karyo nika ini wanta kan cedo rauh ring hubungan ni raga sangat tawan tekening betarung ring nama pelapas dayatnya. lan Nah, ring nih pecaruan. bukino ya. Ayatnya hubungan sesama manusia. Barang-barang ada orang ayah dan Kali ketiga lantas hubungan ni raga tekening alam. alam kejang jajahitan neringet ini ulang di alam dan sarang masih punya nyuh ngadoran yadnya tuh dan beringin barang masih ngadoran yadnya tuh makejang ngadoran yadnya tuh Ande jani. Titian Lunas tanggelan dan jeromangku sana boleh amongan jadi Motor, motor, pacang Jidu. ngulapin pemelapas selang pacaruan durus mado saya go dalam Titian Lunas sering pengayah dalam mado saya go nampengin mendekati dana jeromangku nggih durus titenin demut Durus bedalar itu. Rogerio ya gak ibandi ini deh di tiang ada tuh di tiang Titian Lunas ring seksi utawi ring bago perkara sana aturin titiang ngarjanin menukadi kuangin sana mesari jinah bolong 13 nggih titiang Lunas madu aturan makin ring pengelisir griyo sareng sami aturin niko pengelisir griyo ngalantur raris ring dane jeromangku trikayangan ngalantur raris aturan ring sabu desa kerto desa raris aturan ring jero menesa raris aturan ring ketua panitia 1 2 3 niko nggih ketua panitia 1 2 3 niko aturin kuangin sane masari jinah bolong 13 niko Adi negak jadwal di tiang nangkil ini tuh. Dumen bapak. Nemenan saya waktu di tiang udah tangkil kadang ngaden di tiang. Men apa aja mirip. Iki wenten Ampura niki ketua umum Malisiki Ampura. Nggih, ketua umum ketua 1 2 3 niko jero menesa nggih kalian adat Malisiki. Pak Yuda Titian Lunas kalian adat siki-siki Limang Banyar Mangdo taler aturin kuangen sane masari jina bolong 13 Ritat kalau napi malih bos mangge nike wenten atur piunin ditiang majang ring pengelisir griya dan jeremangku taler ring portake taler ring jeromenese nggih dua neng kuangnya nike jagi pacang mependem malih bos nggih sane keramo taler mependem malih bos nike nggih ritat kalau ngangen pembaktian ring penyegjag nike nak musuh. Sinambi ngemargian pengulapan niki di Tiang Lunas dua ning acara lan upakara bakti menokadi pemelaspas pengentek pengikup piodalan sampun umargi kelanturan malih dudunan ngaturan sembah bakti nggih di Tiang Lunas sumanane ring ratu dan serang sami mangdo ngambil linggih taler jangkapin sekadi sane kewedar Rahino Dipi mangde niri-niri makdo kuangen sebenika nggih dua ning pembaktian niki ping 13 makin ring pengentek niki mangde saya ke untuk kuangen 7 kuangen mangde wenten makin nggih taler sekar warna dua ning nyatur pembaktian niki Antukan yadnya yang subuh Majang ring Pak D Catur pinaka ketua 2 pelemahan Tiang Lunas pemargian Madang mangkin. ke Jabot Adorang Tengah Suksema. pemuspan pengentakan subuh memargi pemelaspasan subuh memargi Sampun saya dinten waktu munapi laris. lan mas anak malu ke pedukuhan li pedukuh ngorto ngambil linggih malih jebos nike langsaran di dua petara Prasita biak kawan sekali di pemargi nggih raraha malih jebos nggih di Tiang Lunas Toji Yudik madu dudunan nike ring Jabot Tengah sabenika malih jebos cakur nike tirte raris pah limo dados aturin penglingsir pemangku ngemargian nike nggih ring Jabot Tengah ring jeroan ring Jabot Sisi bahwa raris pengayap jebos di Yudik sebenika
Sinoman istri iwau titiang sampun nyobiahan nampingin minokadi dana jero mangkung ngulapin pemelapas serang pacaruan. Digelis rauh niko dampingin dana jero mangkung. Sinoman istri. Titiang lunas dua neng sampun kosak niki ring jeroan titiang lunas rauh ring jabo sisi kemanten ring jabo tengah rauh ring jabo sisi niko majang kaler nggih. Taler Sinoman titiang lunas mangdo bakdo nike dirgo sobumi taler peraya sita bumi bakdo kejabo jagi lungsur ring pembedak sinarang sami. Sinoman digelis na arau Sinoman istri punut nike para sita biakaon peraya sita bumi landir ge sobumi bakdo ring jabo tengah mangdo kalungsur ring pembedak sinarang sami. Titiang lunas bakdoan toji udik mek sikin nggih. Niki bakdo niki. Aige, pinagi nawak di tiang majang ring ratu idadane kramo deso adat sinarang sami sana mangkin tunas di tiang manoledang becik linggih dumun nggih. Duaning jaga pacang iring di tiang ngelungsur langsaran ida betara makadi pengrarasekan penglisan pemeras kita pabio kala punik petaler dur mengala raya Cito Agung makamiwah Maleja Bos wenten pemeras kita bumi. Sana mangkin tunas tiang mandoledang saya gang rago antuk durusang mangkin tataan tangan duene sinarang sami nggih. Angge durus. Durusan mangkin sasap-sasap tangan sarang sami.
puputan dumun pengulapan iki ring jeroan ya ring caru sapunika. Oh rades nyen medal ring pemerapas ring Jabo Tengah. Di tiang nunas sane makdo HP di selen dumun nggih. Mado kusuk pembaktian niki sepunika. Duaning karya niki aran nggih, karya ageng niki. Magdenten terganggu konsentrasi meleje bos ring pengobaktian. Di tiang nunas ring Kak Maha cingain jebos dupo nggih. Asap nika kari ya. Ring pokare cingain nika. Nggih, enten kari daging asap malih. Nggih, yen ing sampun sami boleh nglungsur wang supade. Dunas tiang mangkin ledangan ngawitin ayat
Pabia kala nggih. Durus ayab turun sareng sami. Nggih, sampun sane mangkin malih ayab ring uteng nggih. Durus ayab ring dada. Durus ayab dur mangala. Angge puput sane mangkin raris malih tunas yang durusan ayab mangkin ring dada ayab kelemiji nggih durus saya mangkin. Sang pandita raning uluna ngruwetaning dasomalo pancomalo trimalo ninggo walo drowalo ningkang kini dudusan kalukat dening ulun wong sidiraske. Amin. Sane mangkin tunas tiang ngelantur durus mangkin ayab munggah ngayab pemerasita sinamian nggih. Durus mangkin ayab munggah sareng sami. Wong tetayo ya nama tua wong malukat ya nama wong duwe malukat ya wong rai malukat ya wong tayo sudah petake angilangi kang malu petake muang wigno caluwering malu kleco wong pratamo sudah duwitya sudah tritya sudah caturni sudah panco sudah wariwastu ya namo swaha. Nggih, puput. Sane mangkin galah lanturan titiang majang ring Ratu Haji. Iya, sukses yang galah Ratu Haji. Minap sampun sami sregep trumaning sampun saya ke ingin pangubaktian. Ring jabo sisi sampun. Ring jabo sisi sampun saya ke. Inggih, yen sampun pasti ke ring jabo tengah dalar sampun saya ke. Dua ning sapunika ngiring becian linggih makin ningan kayun tungilan bayu sabda idep. Laris ukup tangan ping 3 ke muka angga pinaka niasa jagi pacang aturan sembah bakti. Lantur laris bakti ka pertama sulengan kayun ring linggih hides yang diwasa antuk sembah puyung. Durus kawitin munggah. Wong rapata traya nama hatma tatuatma sudamam suwahe sama sama Sri Pasurpat Sri yang sukawa pun nampuan nama Ingat dun. Bakti KP kalih mepiranti antuk sekar putih pangarjanu bakti ring linggih hidup tarus Suryo Raditya. Ingat terus munggah. Aditya parang jyote harate tejo namastuti swete pangkaja majaste baskaraya namas wong rarisah patidaya namas Ingat dun. Bakti kaping 3 malih mepiranti antuk sekar putih ngasidi bakti ring linggih hidup betaro iswara. Iki terus kawitin bunga. Mangi suara hari tina yan suara dia pati siwa iswara sweta warnan suara nama wong rarisasi suara batai nama. Inggih. Lanturan pemuspan malih mepiranti untuk sekar selem mungkin. Ngasidi bakti ring linggih hidup taro Wisnu. Iki durus munggah.
Om Wisnu catur bujuk Goptah Wisnu sanggah ketat maka Wisnu catem mahu sesemem Wasnawi nama Wong Resi Wasnawi dipatahi nama Iya Dedun. Lantaran mepiranti antuk sekar bang utawi sekar barat ngasti bakti ringi Dewatara Brahma. Iki durus munggah. Om Brahma Catu Om Brahma Brahma Widirat Mahamuni Brahma Agni Ratu Warnan Brahma ya nama Om Resi Brahma dipatahi nama Iya Dedun. Selanturnya nih mepiranti untuk kuangen makin. Iki kuangen biasa niki nggih, kuangen sana Masari Jinah Bolong Kale, maktian pemelapasan makin. Iki durus kawiten bunga. Dan Sangyang Siwu Dite, Siwu Sari Siwu Paramo Siwu, kaki bawahan penyarikan, kaki Siwu Putreni, kaki penengki, memuang suara kesedahan kenabehan, ya manusia nira karamuti sahadat wanasai lagi beong Khalid persangar batinnya aturakan secara pemlafaz maka disaluring pemamun atur yang paling mengkadikan antara undin pemelaku hamlaku mode sidal karya sidal balik pun asalkan hancur kota agung kenampura muang dewa rencana wut pas asri bujanam melasam kemudian terus makaranam sangkar nama surah samu sampurna nama Itu dun. Lantaran makin pemuspan sane poleh kuangen Masari Jinah Bolong 13. Taler ring kramu sinarang sami ngunggahan taler kuangen tetujut bakti makin maktian pengentek lan penyegjeg. Iki durus kawitin bunga. Om Indra Giri Murti Dwam Basuki Dewatana Nugraham Jakam Sambenam Sarwana Merdo Adi Dewa Nugraham Sudah Wargi Sudah Jagat Rayam Ulun Sang Yang Sudah Canda Siwa Sada Siwa Pramo Siwa Kaki Buah Menggap Strike Sedahan Kinabehan Kampur Nuhun Kinabehan Kimanusan Rehat Batinnya Pengaturan Sepakaraning Panyaja Ketika untuk melaku Pemelaku moga sidola bekari sedang sang kira ngasih rubus nampur nama muang sampai sampurna nama sesuatu Nggih, ayaban koe nika mali jebos pupulan nika nggih. Lantur laris malih mepiranti antuk kuangen. Tujuan bakti makin maktian pengingkup. Iki durus kawitin bunga. Wang Perdana Purusa Samyoga Windu Dewa Potrenam Wang Samudaya Mas Wayanare Khas Masang ya nama Bayu Saru Nama Swah Masuk nama Swah ke sangat ditekan Nusar Swati yang Wiru Baru Nasar Tuhan Jira Uluan Sang Yang Sudah Casu Sadu Suka Kupang Sedang yang rahmat nabehan dan mengatur akan saja yang pengingkupan pengingkupan Saru Dewa Kabe yang sudah kamu pakai nama Wang Samukuri nama Iki dedun malih mepiranti antuk kuangen tujuan bakti makin maktian ring hidup betari sane sampun mapupul ring kayangan desa sipisanan maktian menukadi piodalan iki durus kawitin bunga. Sekalam ni salam siwa mawang karya tuan siwat makam pacasar sapang karya sarut wisi semalu salile punya tirak sulaye silam beratan sar zakat pati waru kerajaan duku sari kincit sar karam bindu candra bindu nada siwa wang pramu wisnu
Iya tudun. Malih mapiranti untuk kuangen bakti ring hidup daru samudaya. Idurus munga. Pertiwi tonen Gus. Oh iya. Pertiwi ampurun iki. Bakti ring sang yang ibu Pertiwi. Inggih durus kawiten munga. Pertiwi sairan Dewi Catur Demah Dewi Caturasrami Batari Siu Bumi Mari Puru Kacir Basun dari Siu Parnakrioni Umo Durga Ganggu Brahmi Betresnaya Maheswari Sang Kumari Gayatri Berawi Gori Harsida Mahwari Indran Wong Resapti Bataye Nama Iya tudun. Malih mapiranti untuk kuangen mangkin bakti ring hidup daru samudaya. Inggih durus kawiten munga. Samudaya masih air narahasa masangya namase bayu akase sare pertiwi nama swasti basuki nama swasti candradita nama swagano kumang saraswati sri swayamu hindri sangkayu wirabana sarwu diwatnang sriwati si sangkamnya om saru diwatu dipati dipataye nama swasti Iya tudun. Lanturan malih mapiranti untuk kuangen sekarang kep dados nunas warunugraha ring hidup tersami. Inggih durus kawiten bunga. Hanugraha manukara dewa anugrahaka warcanam sarvu kunama sarvu anugrahaka dewa dewi masriyan yang nirmalatmaka laksmi sikil dengan nirgana supawardesa Om kering anugraha manho keringan parcaya nama suatu untuk Nggih, ayaban koenika sumbangan kidik sekareng rambut utawi ring karno pinaka cihna warunugraha ring hidup tersami kaping utat bunga semah puyung bakti ring sang yang ngacintya. Inggih durus munga. Om ayu berhias berdi parana suka seriya dharma sandhana satu tesaya dumeru sedikit dewa jawat gran mahita ide chandraku garauku jayang bagat Om dirhat nama Om dewa seksemu paramwacid dia nama swak sama sampurang santi iya yang dan saja bukan sekali waris nama Inggih, puput ilen pamuspan sekadi kawedari wau makin nenten matirta utawi masupada nggih duane ngelantur makin ilen ring pempeslang. Titiang lunas majang ring seksi bagau perkara pecalang dados kuangen-kuangen seneangen maktian pengjejagi wau rauh ring karamodat sinereng sami nika nggih pupulan jebos dadosan siki dua nika jagi pacang mepenem ring kebah penjagjag samenika lantur ari setiang lunas sane begenah ring jabo sisi durus dados matangi dumun nggih rarah genah sanetis dua ning makin mapailen ring peselang sapunika ingian punika ngemargian pedudusan alit ring peselang.
Durus titiang lunas ring duniang matangi ring Balai Pawedan mado nguputan menekadi padudusan alit nika. Agih atur keling titiang majang ring semeton warga Senarang Sami riantukan sampun puput muspo palet kaping pertama mangkin inggian sesolahan topeng jagi kelanturan malih malibas swinten malih palet kaping kalih jagi ngaturan sembah bakti rianto kamnika titiang lunas majang ring semeton Senarang Sami lanang istri mangda ngerah genah sanitis mun begingsir ngalih genah melinggis kane iwau jagi presida sesolahan topeng nika kelanturan suksemo. Inggian Amongan kantun Amongan Banjar Wanasri Blodan talar Banjar Wanasri Tengah inggian Pailen Mapeselang kantun Dut keriang Iwan gini dut. Nah, aduh ini jangan buka di peseraman dut. Jangan buka kesempatan cai ini. Nuna Swedang supo. Nuna Sanganan supo. Cek belengkap. Apa nih kan sedang takonan cik Nuna sendiri dane. Ini kaya dan upo karo, dudoan upo karo. Dane sanewikan. Dane ini tatas gitu. Atur beda titiang ring reduniang iwau sampun memargi pedudusan agung niko ring sangar agung ring sangar ring peselang taler ring titi mahmah sapunika mangkin ring sampun puput ide pedanda siwa buddha muputan menekade ete-ete pedudusan alit genahan dumun nggih puput pengelukatan pedudusan alit genahan dumun melantur raris pengayap sapunika urusan ngayap bau raris dedun ide betara Ya orang tu bengong saya waktu di tiang pikam kami ratu ay mangkin. Yan ini pengide apa ada anak yarnya mengajar ang bumi di Jawa yang di saya. Dok dia orang tu. Nemenan saya waktu. Maka gelar yadnya sekali puniki biasane nafku adane ya apa nih kau telung dasar diwan. Niko Niko ngeranang pang sumekan semeton pang majanten semeton ulang pikayon nerengyanyo di dia apa niatnyo supo ne madan memargi sampun tegak niatnyo pemelas pasang supo memargi sampun memargi mau buat masyarakat mau berayo supo ngaturang sampun nyak siang sawin nih supo ciri masyarakat nyamo berayo bakti ring-linggih hidup berharap pinake nyih nang drede kelawan wakti uli pidan menangun yatnya dewa ratu lemah petang dan yang tangan petang ne yoano kuning ngias petang ne PKK muluk tari rejang atap ayah-ayahnya gitu nak bakti koi calang di margi nganti selam bungkul lawan sami wacalang selam badang iki medeng uli maro nyuyuk sesalon kita taring di margi medeng nyetop jalan patut melebeh ke pangmolas papo liwat nang kajo nang klot tetep mereret artine ngumicang galah nak nangun yadi apa ngerana yang buko gitu nabi sani maka ulian semangat inyamo brayo ratu niko mikenin minakati yadnya tuk jawa ratu ini nah mapan irago dini ada di Panogaro Pulino Bali pemekas di jagat saya waktu ring kadi sepemadag gitu sugoro pakulun mang dojo bapotan keneng cakara kewibawaan itu menyerah kau segitu nah itu dalam waktu rengo waning wantah kido sanne nedungen jagat
wali puniki. Ido dalam watu rengong nyeni. Nggih. Pangtawang panjeneng. Adat. Mesemeton sarang tetiga. Tetiga semeton Sane Ido. pertama. Pertama mempesengan sugara pekulen Ido I dewa dalam di mati. Oh. Sane kaping kalih. Ane nomor 2 mempesengan Ido dalam segening. Sane kaping 3. Ido lantas Ido dalam watu rengong ujang Ido dalam I dewa dalam di made sing nyak ngeman jagat nyengcengang jagat. Dadosne paling alit mata keratu. Ujang sing nyak. Tapi mawenan. Sebilang dino Majang Ido ring Pak dalam Yuda, I dewa Kikian dalam Lunas, di made Madorau meriki ring ungkur balai pawedan. Maya senangau nganting sap ngalih rapi. Len-len ular. Dan yang ngetangan jagat dan yang hitungan bumi. Ane nomor 2 Ido dalam segening. Dari Yang Ido dan kayon ngeman dan jagat. kayon nih daun. Santukan Ido dalam segening ngeman marjang ane madan kebiksitan melajahing sastra melajahing wedo. Sekali ulang ring sastra waji dengan ya. Benar. Niko lantas mawinan Ido dalam watu rengong kayun. Nyeledi mina kadi penglingsir Ido sugara pakulun. Ido dalam ketut ngulesir. Wah, niko de pakawinan waya diaskun Kikian Ido Lunas paling alit ring kantun Atupak kayon yang Ido dipa. dados ing nang ratu. Pengiring Ido Radu Prando Kesir. Mapan yadnyo Sebenarnya makdo sekar meriki Dani kejuruan ya. panjeneng aja dadu Kali bisa Atupak yang dipa. Aduh Dan dini Lunas sebenarnya makdo sekar meriki kejuruan. Kiring Ido betaro Sana dalam. mangken tangkelan Ido dalam. Kengken bener pola palih yadnyo Napi kengken aduh sepatutnya bisa nih mo. dodonan karyo. Penikan Ido betaro. Dan karyo patut. Nanayan gitu tegak Nggih, nggih, iman. terus. Panjeneng baponang. Nggih. Terus Bang yang titiang nangkil carangan. Inggih piraging nawangang di tiang ratu. Sesunan di tiang ratu betaro dalam. Di tiang itu kesarangin parakan duwe nama kekalih. Sampun nyadio nyangero riso pemedalangan palunguh Joko Ratu. Durus ratu ke Terus Jagoyangan. medal palungo ke ratu. Oleh panjeneng Dewa ratu. pilihan kewibawan itu. Mujikno sayu wakti kawiwawan sapa medal Ido ade wangke. Dawa kalih sampun ayas midil sira sang seribu pati. Ewo. Durus aratu. Iya neri gamang ri kewibawan idone. Yen sae kan rariskan itu. Kewiwawan Idone munafi. Wibawa, prabawa. Dewa ratu ngewak sayu wakti kawiwawan Idone. Iya nalih ring sejeroning perai. Dewa ratu wiwawan. Iya nyana sing ado nyana nyamain kado. Dan wenten sido nyaikin kewiwawan Idone. Waluyo kadido sangyang darmo mapelemahan maiko merjo kado. Nyalantaro sayu wakti desang yang daru. Bagusan nangkil Iya. becek ketangkil. Roh. Ma ke kampung Bayan Botlon. Ring sejeroning busana Busana Ido. sing ado nyamaning kado.
Jadi tatkala ning itu nyengceng jagat di gumi Titiang Bali lunas ring niku. seksi utawi ring bagel. Panjenengan Kalau ngajak perkara aku. cingain Yo, jepos ring lihat sangar saya. agung paslang. sing mansa. Kaler Aku ring sor ngerenengan sangar agung karo paslang. panjang Doning jadi bakti. pacang layap. Bakti perkara senewenten ring sangar agung makin. Wanding suwecan. Ada saya go daging dupo nike. Rauh ring titi mama. Saya waktu Larang sane mewasta catur paramiteng Prabu samo bedo danau. nah catur parimiteng Prabu. Samo patuh banido mau panjang. Oh patah. Sing membedan binan ido mau panjang. Danau. Bares kenenge panjang. Danau elat. Ya diastun ya sugih ya diastun ya lacur ya subuh pelih. Patut. Patut ya kuku Nah, patut ya pedano. kedando. No aning rana yang jagat tentrem rahatyo pangrawang. Saya waktu. Aing Kok saya waktu itu. Awi kena mastu namo si dia. Oh, mangkaro adianto. Sampun medaging asap sami. Ini sampun tidak lunas semadu saya ke sana ngomongin pengayap Banten ingian pun itu keterag Dan surut-surut di dalam asap canang rantasan kaler Doyo anyar nggih tabuhan doni jadi pacang ngayap bering sangar agung peselang tidak lunas pengelisir griyo dan jermangku mangko saya ke Nangun yadnya dari jagat. Nah, beli. Bakti ring linggih hido sesuna. Saya waktu Aing haratu. dan ngayap makin sekian riko melinggih demun nggih Linggih demun linggih. Oh, sampun saya ke ikang ajenan oh. So silo dharma we. Aing haratu durus haratu ka Jabaya. ring suryo peselang ring sangar agung naduniang nggih ring sangar agung niko peseyang sangar agung ya nani di Paleran sangar tawang peseyang nang ngeten nggih diko sampun saya go nggih terus ayaban makin bakti perkara sanewenten ring sangar agung nggih terus pengelisir griyo dan jermangku nyareng niko Dharma we. Titiang haratu. Ditiang itu tangkir ringangan kalau turus lilo ada dali ratu ring bejingak tumun pajening bangun ni banci jangan iring itu Titiang Pacang iring. mau oh si dia nggih ngelantur makin ring sor sangar agung ring lantaran durus ayaban niko ada mungkin nirmala malam milatan pemaduk nggih ngelantur makin ngayap pegenian gelar sanggo niko ring sor sangar agung nggih durus cakur gelar sanggo niko sakit yang kemarin iring pajening iring itu Melianan sayuk cikno. Sunaran kawibawan itu nih. nggih makin makin ring ajeng balai peselang niko wenten titi mahmah mriki tetraga mriki
Tingih daging nawagang di tiang aratu. Turus aratu. Oke, durus sayaban makin lantaran peselang. Dia Wali Kaler dari Jermangku pengisir griot ngarengin ayaban titi mahmah hingga punya lantaran kebo. Paman parekan maniro ajak teteluan nangkelen maniro. Apa itu? Rimangki ngulun angadak akan pepadoman agung marikanang persiban. Ini. Aduh, yo buko jani maniro nangun yadnyo pangsing yen paman nunanin saya go nunanin yatnan paman. Apa nana rimangki repi datang marwadi kanang kedatuan. Aduh andalat. Aduh si walong katero teko main. Si walong katero teko kepurian. Apaan? Ana ieu teh kanang panyak ngulun mari kanang panegara tabanan. Oh, mapan ado baro banyak saking tabanan. Datang puput lantur aris metabuh ring suang-suang pesegah. Rauh ring kedatuan. Muak teh kanang rerepi natahan. Lanturan aris bebangkit irang niko ge. Ayaban bebangkit selam sana wenten ring titi mahmah durus tani Jermangku. Isin rerepi Napi niko. Apang sido ingulun pipraya. Datang mari kanang kayangan desa Wanasari. Papan daging rerepi punika. Bang Sido, Bang Sido, Joraun, Nodio di sejaron yadnyo sane mau tamu ne puniki. Apaan banyak ingulun nangun kanang yadnya mari kanang kayangan desa Wanasari. Mapan. Apa dano paro banyak di tabanan. Nangun yadnyo di puro desa Wanasari. Mangkilahin aku ingan ika. Dauh akena sawat deking bala wadu persam. Inggih, puput. Titian Unas makin ringgane Jermangku kayangan madong keranjing pergi ke jeroan. Nggih. Pekelingan mungkin ide bedaro jadi pacang tedun ke peselang. Lama kana angiring kanang ulun mari kanang. Jakarta panan. Pangado lantas laris ngiring itu ke Jakarta panan paro panjak. Kauin gitu. Singgih pidaging nawagang di tiang aradu bedaro dalam. Iya nih ngasapul niko kaditel pawacana nangan palungo cekerdu. Durus. Sampun di tiang lunas sering sisi kelor metangi makin nggih. Duane hidup bedaro jadi pacang tedun niki. Nggih. Metangi kursi niko lipat. Boyo jadi lipat niki ndak kursi plastik genaring sisi jabo sisi. Di tiang lunas lantaran kase sumanane saya ke pasang rike saking pengayangan di Dopetaro rauh ring titi mahmah. Nggih. Wenten mina kadi tel wacana di dalam sekali asap punika. Nah, mungkin penapi. Do nyen pai kening sap. Inggih. Tekening bisa mani do badaro do kenguni. Daging bisa mani do. Dawa kiatnyo di besake. Saya waktu. Yatnyo nangeluk merano. Kak Maha di tiang lunas. Mande ngenyit pertamaran ido berahmano walo sangko ido berahmano linting niko saning ragin benang warna sampunan nyitnya niko nggih. Pedamaran kemanten dumun nyit. Iko ane ngawinang. Yatnyo wenten nak nyangero kelapu-lapu ido berahmano keling saking jagat jawi tekot ke jagat Bali. Kengken cara gegendong set-set pesat. Taler di tiang lunas, mando saya ke nepak pukul, taler ngoncang, taler pepenetan. Duaning ide pedaro jadi pacang tedun niki. Cek. Atur keling di tiang, si Noman sane nepak kukul Wanasari Blodan. Si Noman sane ngoncang Wanasari Tengah. Ada lantas. Pependetan istri-istri Wanasari Tengah, sarang Wanasari Blodan. Di tiang lunas. Kepas tu leh hidup Brahmana walau sang. Areng jabo sisi Kemanten nggih. Diantukan jabo tengah pemangku duwe ne melinggi. Ring jabo sisi mantan majang kaler pependetan. Sido pesengan Brahmana dalam sido karya. Apa nih dewo? Sido dalam majang ratu bidadari sami sampun urusan lunas mangde kembali ke posisi ayah-ayah duwene sawang
soang. Tidian lunas ring krama sanes sampun urusan lunas mangga digelis mewali ring ayah-ayah duwene soang-soang susuma. Ida sang raga siwa sampun mungah ring bali pawedah. Mungkin pernah itu dalam. Landur dia matur sane boleh hamongan ngamongin ingyang piranti kayangan desa prajuru desa adat Isri prajuru Isri desa adat serati desa lan serati Banjar Itulah ada kisah. ingyan gegaluhan prajuru Isri desa adat prajuru Isri desa adat serati desa lan serati Banjar Tidian lunas mandem rawin kejeruan jagi munut gegaluhan kayangan desa lantur ingyan tirta prajuru Banjar kelawan budo. Banjar kalih diringi Wanasari Belodan ingyan ampelan jerem desa adat Pratimo Deknik Tropak Pak Oko Keris Pandu Ampuro Nyelang jebos bukan Sudiana. mangku penyade Nyelang jebos Sudiana. Tidian lunas ring prajuru lanang Wanasari Blodan mangga wentan munggah ring bali kukul kalih diri. Bali pisan prajuru Wanasari Blodan lanang Redang munggah ring bali kukul kalih diri. Susuma. Mandi tiang nang mulyado iki ring Wanosari. Lurus. Lurus Madala Ratu. ngelandur pembenetan ada yang jabut sisi oke pajang kaler nggih ngelandur piranti ring kayangan pusa ingyan Arca Sri Sedana Mah Sintia rambut sedana Bu Wahyu datakan kayangan pusa Bu Trisna Wanasari Belodan tenan Bu Aris penuntun Bu Kesia pasepan Bu Leo pengeresikan Bu Agus Aryo wasra Bu Kirana canang Bu Surya toples Genawasuan Bu Aditya keris Pak Sintia titian nanas pandang rawin kejeruan melandur ingyan piranti perduan kayang dalam priukti daksina penuntun Bu Dia tenan Bu Sayu Tutik Tirta Bu Lison Sekar Bu Agung Wasra Bu Juna Trisula Pak Pusa Tombak Pancalingga Pak Anom Lontar Pak Lison Keris Pak Juna sarang Pak Wina Tatakan Bu Angga ampilan Pak Agung pengeresikan Bu Wina ngelandur piranti paduen kayangan dalam abian alang prakangge ring kayangan dalam abian alang dalam sane kejudi kejumput oleh Ratu Haji mangkul dalam abian alang taler Ratu Haji klian adat Banjar abian alang inggian pernika mangda digelis titian nunas majang ring semeton sane boleh ngamongin titian nas digelis ngerawin kejeruan suksemo Ring sane boleh amongan nepak kukul lurus kawidin. Kali pisan sane boleh amongan nepak kukul lurus kawidin. Mewali di tiang mater pengeling-eling majang ring kerama sane nunas baija bogo samater ring sisi kangin. Ring sampun puput nunas lurus mewali ring amongan duwene soang-soang. Kali pisan di tiang mater ring kerama sane nunas ring sisi kangin. Ring sampun puput nunas mater digelis mewali ring genah duwene ngatorang ayah suksema.
Rika balik nge. Tunasan sarang tu Haji Wisnu Rika. Cik. Pak Beni Bendahara Inggian Jina Alit 2000-an Titian Unas Manda Kebata Ring Jeruan Tala ring sound system baterai mic habis. Apaan aku bawakan Parisudaning jagat kami. Dane Jermangku Trikayangan Sinarang Sami Titian Unas Metangi. Tidak Nunas Manda Munggah Ring Saren Peselang. Ampun jangkep langsung aja. Waduh, wanita itu siapa sih dok? Kain kasa 1 roll, ambil ring posko induk segera bakda kejeruan. Ampura niki piranti nenten tedun. Ampura nika nggih. Gegaluhan ikut tedun. Ampun ngenten ampilan tedun. Perlingan ide petaruh tedun. Nggih. Yang berdaruh. Paling ngelung hari. Titian Unas mangku istri pusah. Mada dudunan Sri Sedana Dika ring lumbung. Kami desih keri pada ini. Lama kana sida jangkep punanging suraja karya. Menang demun. Sane makdo asap canang rantasan ring dijo niki. Tuh. Canang rebong. Nggih. Tedunan nika. Pasepan taler. Rem purwo tekita lungo. Ngulun dalam sida karya kami desih keri pada paduka bedara. Wehana tersira diri. Lama kana sida-sidi kang suraja karya. Pasapan nika ring ajeng. Asap canang randasan niki maju mriki. Nggih. Nika ring ajeng kegaluhan. Andor Titian Unas majang rempeng lingse griya Sinarang Sami. Titian Unas manda merauhin ke jeruan. Jagi iring nedunan hidup taro susema. Ring ajang balai peselang saran peselang. Yang maha dewa. Rem pasti modesa. Tu Haji Dudung, Tu Haji Siki, Tu Haji Sarang Sami, Titian Unas Metangi. Ngulun amin desih pada paduka betara. Wehana ngulun. Erjuh pengkot. Lama kana sida-sidi kang suraja karya. Kulun yang betara siwa. Reng madya desa terus. Saneten poleh hamongan Titian Unas melinggih nggih. Duane ide benar tedun iki sampun ngadeg. Saneten poleh hamongan melinggih Titian Unas melinggih nggih. Rau ring Jawa Tengah melinggih. Apaan sampun jangkep ikan suara karya? Sira hang lama kali sida sida. Mangku pusah sampun dedonam taron ini Sri Sedana. Nggih, punut nika punut.
wali di tiang matur majang ring kerama sanekan nunas ring sisi kangin kayangan desa gawe ring perantanan sisi kangin di tiang uning ayang iya Durus. jagi Winten kemargian Malisiki itu. Malisiki. sawatara 10 menit malih Yang. iki jagi mabakti Oke. malih manudi gelis Ayang nunas. desa niki jantos semun jebos. Atur pinedidiang majang ring raduniang taler ring serati desa taler ring sane poleh sinoman nggih sane den poleh hamongan titiang lunas melinggih makin nggih taler titiang lunas ring raduniang durus margian makin pengresikan iku inggian punika paraya sedaya bebiakal durus margian ring Ido Betara nglantur aris margian ring Banten Ayaban ide inggian punika bebangkit Ardenari Suari nggih Tirtana Siratan Banten Ayaban sepunika
titiang lunas sane poleh hamongan makdo sosolan durus mado wenten ngamungin mangkin nggih bebek siap nggih celeng nenten memargi bebek siap kemanten oleh pisan sane poleh hamongan sinoman lanang mando ngambil bebek siap niko sosolan taler tegan-teganan. Dek Deni, on hati dek, Bapak panggil. Titiang lunas make mic Malisiki nggih. Kekalih niki. Duaning ngewacen pajajiwan lagi bos nggih. Bakte mic Malisiki kemanten kejeroan nggih.
Alit-alit penari rejang saniki calan jinah niki modal tas kresek putih dan 10-an 5 ribuan melilit niki dirus terus ring Bosco Indo. Alit-alit rejang warna sari tengah menawi ke calan jinah magresek ambil sarang di tiang Pak Esa ring Bosco Indo. Titiang lunas sumadane tapini ngilenan rito nge. Ampun dahat niki nge. Luaning sampun ngadagan tapini kekalih sapunika. Nggih. Titiang lunas jurus tapini munggah ring peselang niki. Terpinu di tiang majeng ring seko wali utawi tabuh taler ring seko santi di tiang nunas masana anu menjebos ratu itu dari sinarang sami menang meligih sarang sami duaning jagi pacang ngayap minukadi linting ida betaro ring peselang rau ring jabo sisi di tiang nunas madu meligih terpeti sarang sami jabo tengah jabo sisi meligih jebos nggih.
Cik. Titiang Nunas makta make malisiki kejeruan nggih. Oh sampun. Pergi bakda tu aji. Keramo sami mangda melinggih sampuna wenten saneng adak rekan mangken jagi ngening niki Titiang Nunas keramo ring jabo sisi sami ngambil genah melinggih. Cik. Titiang Nunas linting nika makin mangda saya go nggih. Njet demun nika linting. Sane wenten ring peselang nika. Inggih. Atur pekeling titiang ring ide dani pemedek sarang sami lanang istri Agung Alit ngiring mangkin becikan ngambil inggih sikian pekayun ngiring sareng-sareng ngeras titi dumugi jagat druene iriki ring desa adat Wanosari Side Rahayu deg-deg sangyang agamo ajeg muang salwir daging ipun ngiring meneng mangkin sareng sami mangkin jagi kekawitin pangastawan linting Ratu Pedanda istri amil saking kangin natu ide majang kangin wong agni muro besaking purwo agnen nira betaro iswara pakna nira angesengana salwering laro rogan nira sang pinislang ampun atu celeban nika atu celeban ring dangdang mangkin ring geniya wong agni muro besaking agniya agnen nira betara Mahesoro apakna nira angesengana salwering laro rogan nira sang pinislang ampun atu daksina mangkin wong agni muro besaking daksina agnen nira betara Brahma pakna nira angesengana salwering malo potakan nira sang pinislang ampun atu neriti mangkin wong agni muro besaking neriti agnen nira betara Rudra pakna nira angesengana salwering malo potakan nira sang pinislang ampun tu pasimo mangkin wong agni muro besaking pasimo agnen nira betara Mahadewa
Pakena nira angesengana saluwiring papoklesan nira sang pinislang ampun waya biya mangkin wong agene muro besaking waya biya agene nira betara sangkara pakena nira angesengana saluwiring papoklesan nira sang pinislang ampun utara mangkin wong ageni muro besaking utara ageni nira betara Wisnu pakena nira angesengana saluwiring dasomala pancamala drimalan nira sang pinislang ampun do wong ageni muro besaking Ersania agene nira betara sambu pakena nira angesengana saluwiring danda upadrawan nira sang pinislang ampun do wong agene muro besaking madya agene nira betara siwa pakena nira anguripi sariran nira laki bi lamakone suka sadya rahayu amutereng jagat mandala ampun itu mangkin senjata nawasanga ambil saking bajra majeng kangin atu wong bajra yantu nama semetiek sanandara yowe nama purwa muka desa setanan cerak sebaya namo nama pundu wong dupa yantu nama semetiek sanandara yowe we nama agni desa setanan cerak sebaya namo nama pundu wong danda yantu nama semetiek sanan dara yawe nama daksina muka desa setanan cerak sebaya namo namo suaka ampun wong kadgeyantu nama semetiek sanandara yawe nama neriti muka desa setanan cerak sebaya namo nama pundu wong pasayantu nama semetiek sanandara yawe we nama huayo biya desa setanan cerak sebaya namo nama wong dua jayantu nama semetiek sanan dara yawe nama wayo biya desa setanan cerak sebaya namo nama wong cakra yantu nama semetiek sanandara yawe nama utara muka desa setanan cerak sebaya namo namo suaka wong trisula yantu nama semetiek sanandara yawe nama ersania muka desa setanan cerak sebaya namo namo suaka wong padma yantu nama semetiek sanandara yawe nama
Madya muka desa setanan jarak sebaya namo namo swaha. Juru mangku ledang beriki siki rengajeng Ratu Mapuja makte sangku Ratu Picang suambo gede atuh. Iki rayu. Niko ingkupan ring pengedangan nggih. Sampun ingkup ring pengedangan raris siratang nika ring ide betara betari sane melinggo melinggi ring peselang. Raris mesirat ke pelinggih pelinggih sami. Sampun mecakur durus dari jeramaku siratan ring plinggih nika nggih. Ratu Tapini nyiratan ring ide betara sane wenten ring peselang. Durus mangku siratan ring plinggih sami. Cicang lunas ring ide tapini manda saya go jagi pacang pagayam ngayap nggih. Ka pertama ngayaban pring nike ring linggih ide betara sane wenten ring peselang. Pring ngayap pring ratu. Durus ayaban pring nike. Rikau tetiga wenten pring ratu. Lantur Aris Ida Berdaro Ayabin Bebangkit Arda Nareswari. Hingga durus Ratu Peranda istri.
Titian lunas menang menang sampunang ngorto iki di jeroan pirangan iki menang pirangan pujang ratu prando niki nembe makaryo titiang lunas niki dibi sampun titiang aturan titiang pawara-wara ampura dahat niki ratu inge durus makin ngayap tebasan sami aya ben ni betara tebasan sami makin makin ngayap dansil sane ring peselang niki kekalih aya ben durus tertuniang wantu jebos makin ngayap gebah ibu sugih lan sakedaton aya ben nika tidak betar ring beselang inggih sampun makin titiang lunas melinggih malih sareng sami trepti duaning Wida Pedanda Siwa Budo Jagi Pacang Ngwacen Pajajiwan pirangan Pajajiwan niki sareng sami inggih ngiring makin meneng sareng sami sikian pekayun ngiring sareng-sareng ngeras titi dumugi jagat ruwene iriki deg-deg sangyang agamu ajeg Ratu Pedanda Siwa Buda Jagi Ngwacen Pajajiwan pirangan resepan yen presida margian sesuai isin Pajajiwan puniki. Pajajiwan puniki jagi kawiting ratu. Wong namo budaya. Om Namo Shivaya. Saking ngendi pakanira wau dateng Mohon nira saking keling parandera karya Mohon nira makarya bumi gunung segara parani sining bumi gunung segara isining bumi Koang Brahmana Kesatria Waisya Sudara Pandita Haratu Bojangga Makenguni Pertiwi Apah Teja Bayu Akasa Aditya Ulang Lintang Teranggana Raksasa Daitya Tenamu Dete Manusia Sakti Kaca-kaca Kici-kici Mamekang Moni Sor Luhur Kesangga Dening Pertiwi Kepayungan Dening Akasa Isining gunung
trena taru late jangkamu paksi purwan keremi isining sagara mina tirta agung perahu jukung isining perahu leluas basanubad sang apokang Drue nire sang peselang yantan sang peselang tan presida karya saking ngendi pakan nire wau dateng mon nire wong saking Singosari parandere karya mon nire karya segara isining segara mineng tirta agung perahu jukung isining perahu leluas basanubad sang apokang drue nire sang apa selang yantan sang apa selang tan presida karya saking ngendi pakan nire wau dateng mon nire wong saking Majapahit parandere karya mon nire karya Gunung Lumbung parani sining gedong lumbung isining gedong Mas Inten Raja Mulia Komales Pati Kekancana isining lumbung padi ketan injin palemula sang apokang drue nire sang apa selang yantan sang apa selang toan presida karya sira poleh jagi ngindang durusan mangkin sang apa sira ngindang-ngindang ing kene mon nire ibibi ngon nire Batara Semara Batari Ratih olehan nire saking Semara Buana parandere anginang mon nire anginang Mas Pirak Mirah Inten sang apokang drue nire sang apa selang yantan sang apa selang toan presida karya mangkin ngampuhan tuniang sang apo sira angampuh-ampuhane ing kene mon nire ibibi hiringan nire Batara Semara Batari Ratih olehan nire saking Semara Buana parandere angampuhane mon nire angampuhane larewi gena nire sang bini selang wastu mangih dirgayusa muang rahayu awet urip wong ayu wardi ya sewardi wardi pranyan juga Sri Madarmo Sentana wardin jasa antute sabterdaya yate meru setita dewa yawat ganggo mahetala candra arka gaganaya tawad-wadwa wijayi bawet wang dirgayu rastu tada suatu
Wong awigenem astu tadastu wong sabto werdiastu tadastu astu ya namo namo swaha. Inggih, mangkin tutup korden jebos. Tutup korden jebos laris ngening 10 menit. Cingak-cingakin asap jebos nggih, panten keni korden niku. Kados cabut dungun dupo sapunika. Cabut dupo nggih, Titiang Lunas mangku jarum neso cabut niku dupo. Inggih sampun. Lurus makin melinggih sareng sami ngening 10 menit nggih.
Inggih, sampun. Mangkin kelanturan untuk ilen utawi dudonan pamuspan. Titiang lunas mando sayaga ring ratu idodani sareng sami ingyan piranti sanai jagi bacaan ngangge ngaturan semah bakti asap sekar warna taler kewangian. Atur tiang nenten malih ngelungsur pengersikan nggih duaning sampun dirni sampun dirgaya subumi parayasida bumi sampun ngelungsur sareng sami rahuring pelukatan mangkin jagi pacang kelanturan pangubaktian kemanten iki. Iko titiang lunas mando sareng sami ngambil inggih malih.